Dobrodošli na Source prije svega i hvala vam lijepo za izdvojeno vrijeme, a posebno cijenimo to što ste pristali da govorite o jednoj vrlo teškoj i mučnoj temi za vas, ali i za sve žene sa područja o kojem ćemo pričati. Nekako kada je pitanju rat, najčešće govorimo o Srebrenici, o Prijedoru, spomenemo nerijetko i Foču i taj dio Bosne i Hercegovine, ali se ne zna mnogo o tome šta su prije svega žene preživjele u tom gradu. Hajde da krenemo od nekog vašeg ličnog osvrta i doživljaja rata u Foči. Šta ste sve preživjeli, pretrpjeli? Pa evo, mene i moju porodicu rat je zatekao u Foči 1992. ali imali smo tu sreću, u nesreći sreću da smo 26. aprila uspjeli pobjeći iz jednog pakla, ali nažalost u drugi pakao. Foča je već bila, u Foči su već bili odvedeni muškarci u logore, razdvojene su porodice, žene su odvedene na posebne lokalitete, u posebne kuće, u sve. Ja sam, kažem opet, ponavljam, u nesreći imala sreću da sam 26. aprila izbjegla iz Foče, ali nažalost nisam mogla izbjeći tu tragediju koja me zadesila u Goražu 22. maja. Znači, nepuni mjesec dana od Foče zadesila me kobna ta tragedija gdje je stradala moja porodica, gdje je ubijeno 13 članova moje porodice, gdje smo ja i brat i sestra koji više nisu, nažalost, među živima, oboje su prošle godine umrli, nisu dočekali pravdu, doživjeli najveći pakao koji čovjek, nažalost, često ne mogu da shvatim da jedan ljudski može da učini nad čovjekom, čovjek nad čovjekom takav zločin. Mi upravo pokušavamo, sve ove godine pokušavam zaista da se borim za tu istinu, za tu pravdu, da se počinioci tog gnusnog zločina dovedu pred lice pravde. Evo kažem, ponavljam, ja sam prošle godine izgubila brata i sestru. Koliko nas je još umrlo? I koliko će nas još umrijeti da nećemo dočekati pravdu, da nećemo dočekati da se počinioci kazni. Zašto se taj dio istočne Bosne uvijek negdje baca po strani, dok se o drugim, ja uz dužno poštovanje prema svim zločinima koji su se desili u Bosni i Hercegovini, Srebrenica, Prijedor. Ali kad uzmemo samo dio istočne Bosne i kad uzmete matematika, nažalost, ovdje se govori o ljudskim životima, ali moramo upotrijebiti i tu matematiku, dobijete cifru da je u dolinu Drine ubijeno preko 10.000 ljudi, da je preko 10 života oduzeto. I da još, evo kad uzmemo Foču, recimo još za Foču tražimo 627. Pa to su puna usta. 627. Tražimo svoji najmiliji. Kažu nestali. To je riječ koja meni toliko para i dušu i srce i sve. Znači, ne može čovjek nestati. Čovjek nestane kad ode u šumu pa se izgubi pa kaže nestati. Mora. Oni su prisilno odvedeni. I gdje god su odvedeni i ubijeni, neko za njih zna. Da se razumijemo. Nama bi zaista mi sa svakog svoga skupa, sa svake svoje konferencije, sa svakog svojeg medijskog nastupa šaljemo poruku dobronamjernim ljudima, jer smatramo zaista da i još uvijek ima, da nam kažu gdje su naši najmiliji, da smire i oni svoju dušu, a Boga mi i mi svoju. Da bar znamo da tu mu je mezar i da odemo i da to vjerski obavimo kako treba. Spominjete matematiku, mnogi spominju statistiku. Ja ću izbjeći te obje riječi jer nekako razumijem iz ličnog iskustva, ali i iz mnogih priča koje sam radio o ovoj tematici, da zapravo se ne smije govoriti na taj način o žrtvama, ali ja znam da podaci ipak postoje, a posebno su teški podaci o silovanim ženama i ubijenoj djeci rođenoj činom silovanja. Upravo tako. Nažalost, slažem se s vama što često i mi napravimo možda grešku i mediji i kad kažete statistika, matematika, zaista trebamo da vodimo računa i potpuno se s vama slažem, a pogotovo o temi kada su u pitanju silovane žene.
to je brojka, nažalost, koju vjerujem da nikada nećemo dobiti pravi broj. Upravo nećemo ni dobiti broj silovanja djece. Pardon, ne silovanja djece, nego djece dobivene s činom silovanja. Nećemo dobiti, možda ćemo dobiti broj, evo, 586 žena je ubijeno u Foči. Znači, kad uzmemo broj kod ukupnog broja ubijenih, svaka treća žena je ubijena u Foči. Nažalost, do silovanja nećemo do tačne brojke doći. Ali znamo zaista da je, evo, i presude govore da je najviše i najveće sistematsko silovanje počinjeno u Foči. Samo kad uzmete jedan zloglasni Partizan i jednu zloglasnu Karamanovu kuću. A da ne pričamo o Lepoj Breni, da ne pričamo o privatnim kućama na livadama, u Aladži, u Čodor Mahali, u Donjem polju, Buk Bijela i na razne lokacije gdje su odvođene djevojčice od 12 godina pa žene do 77 godina. I to je jedan veliki problem što žene zbog tog našeg vaspitanja, bošnjačkog vaspitanja i te kulture i tradicije i zbog toga neće da progovori. A Boga mi postoji bojaznost od porodice, od supruga, postoji bojaznost i od samog prihvatanja, kako će biti prihvaćene u društvu. Da li će biti prihvaćene, da li će biti odbačene. Evo vidite samo, govori se o silovanju žena samo kad su neki značajni datumi i to se sve digne tako na nivo, puni mediji svega i prošao dan kao da ništa više nije bilo. Ta se tema zatvara. Kakve su scene bile prisutne tada? Ja ne znam da li ste vi bili u određenim grupama i gdje ste lično svjedočili ili kako kažu svojim očima gledali, ali sam siguran da u susretu sa ženama koje također sa vama sarađuju i pričaju o svemu što se desilo, znate kakvi su sve nedjela se zapravo dešavala kada je u pitanju silovanje žena. Upravo tako, to su jedna gnusna nedjela i evo kada se spomenuli gdje se susrećemo, znači upravo ovdje u ovome objektu u kojem se trenutno nalazimo, u saradnji sa općinom Novi Grad i uz veliku podršku općine Novi Grad smo dobili ove prostorije i otvorili smo radioncu kroz koju će žene se družiti, jer su to žene sa istom boli, sa istom patnjom koje su u ratu prošle i kroz ovu radioncu ćemo i razgovarati o tome i ekonomski se osnažiti i psihološki se rasteretiti. Vjerujte, to su teme kada pričate sa ženama da vam se krv u žilama sledi. Zar je moguće da se može da postoji u svijetu takva mržnja čovjeka prema čovjeku, a pogotovo prema ženi? Zar je moguće da 7 srpskih vojnika siluje djevojčicu od 12 godina? Kakvi su to umovi? Da li oni imaju uopće porodicu? Da li su ikada razmišljali šta bi ono radilo da se desi to njihovom djetetu? Pa 12 godina. Ljudi moji, to je tek pupoljak. To je pupoljak. A da ne pričamo dalje, gašenja cigareta, raznim sredstvima opijanja žena, nagle da igraju oko njih i smijavanje. I vjerujte da je to stvar. Evo ja i sada dok pričam s vama na tu temu, ja se jednostavno ježim, a ja zaista bi volila da se taj zločin i želja mi je nikad i nikome ne desi i ne ponovi, a pogotovo ženama u Bosni i Hercegovini koje su najveći dio agresije na Bosnu i Hercegovinu iznijele na svojim plećima. Upravo zbog tog zločina koji je počinjen nad njima. Odakle je nekom koji je izgubio 13 članova porodice kao vi snaga da se bori i da priča o tome što se desilo? Pa vidite, upravo često dobivam to pitanje i dobivam pitanje kad idemo na obilježavanja od starijih žena koje mi mogu biti nane, majke, pa me pitaju, pa sine, odakle ti snaga? Snaga mi je zato što imam kući 2 kćerke.
I to mi je najveći jedan vjetar u leđa, da se zlo, ne samo mojoj djeci, nego bilo dok sam živa, da ukazivam na taj zločin, da se ne bi više nikad ponovio. To mi je jednako nekako ta disfakcija koja me gura, koja me potište, koja želim da govorim. Znate, da su nama naši pričali, ljudi i članovi porodice, šta se u Foči desilo 42. Možda bi mi imali drugu viziju šta nas čeka 92. Nego je se to i u onom drugom svjetskom ratu u Foči bilo i silovanja, i klanja, i paljenja. U drugom svjetskom ratu također je 36 od moje porodice zapaljeno u mom mjestu. Samo moja tetka od ocala rahmetile je preživjela i cijeli život je bila invalid. Nikada nije imala više svoju porodicu, živjela je sa nama. I upravo mi je to nekako snaga da ja sad sa ovim svojim članicama, sa ovim svojim ženama koje okupljam ovdje u udruženju i muškarcima naravno, ukazivamo na taj zločin i da i oni mi daju nekako snagu, vjetar u leđa, da stanem hrabro i da kažem da, to je se desilo i želim da se to nikad ne desi. Na kraju mi kažete samo, nećemo zapravo pričati o tome kako pozivate nadležne da rade svoj posao, to se nekako i podrazumijeva i znamo da nikada istina neće biti i pravda zadovoljena, zapravo da će to ostati jedna neriješena priča, ali recite mi samo kako se vi osjećate kada sretnete, a znam da sretnete ljude koji danas šeću se slobodno ulicom, a znate šta su sve činili vama, vašoj rodbini, vašem narodu. Nažalost, upravo tako kako bi se mogao čovjek osjećati kad ode u Foču pa i vidi da se još, pa se često pitaš pa da li postoji ikakva vlast, da li postoji ikakva formula, da li postoji više ikakva institucija da te ljude makne sa ulici, da odgovaraju za ono što su učinili. I to dodatno otežava i povratak u moju Foču. To ne vjerovatno, nego sigurno otežava povratak i u druge općine. To su naši gradovi, Foča je moj grad. I zato ja bi zaista upravo Da, za mnoge, moram vas prekinuti, za mnoge članice udruženja i iz Srebrenice, iz Prijedora, iz Foči, kažu pa ako toliko pričate i toliko radite, i želite da se sazna istina i pravda, kao zašto se niste vratili na svoje? A kako se vrati na svoje kad zločinac hoda i prijeti vam i dalje pogledom? Pa naravno, pa to pitanje nikako nema mjesta. Ni kod mene, ni kod bilo koje žene koja je preživjela to. Zamislite da se vi vratite se na mjesto zločina. I zločinac, šta vi očekujete od njega? Da vas kaže da i jao, izvinite, ja sam... Ne, to je najveći problem. Najveći problem je to. Znači, zašto se zločinci ne uklanjaju sa ulica, da se ljudi mogu mirnije... Pa evo sada kada smo imali obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu 19.6. Kada dolazite na mjesto zločina, u 10 metara od vas na zidu zgrade mural Draže Mihajlovića. Poruka vam je jasna. Ne dolazite, niste dobrodošli. Ali mi ćemo dolaziti. Pa taman po cijenu ne znam ti čega.